Dobrodošli ljudi u drugu epizodu Minecraft mini igra. Danas igramo Blockhound, ljudi moji. Da, na mapi Pirate Island. Blockhound je igra, znači, kao žmurke ili skrivača. Ja sam hiders, to znači kad se sakrivaš, a hunter kad tražiš. Mi ćemo biti ovo. Tu, tako. Taket. Mislim da bomo tu bili sad cijelu epizodu, ali budemo ovako tu bili. Dobro, idemo mi tamo na brod zapravo. Mogli bi. Zapravo ne. Ajmo tu. Tuđi, tu, tako. Tu sam mogu, znači, vatromet puštati, mjavkati, šta god hoću. Ljudi, došli smo do 9 subscribera, još jedan i ide specijal video. Idemo, još 2 sekunde. Op, vatromet, mjav. Tu me najbolj niko skužio. Ajde, dođite, Huntersi, dođite, evo tebi na bum, evo tebi na bum, evo tebi na pok, tup. Vatromet, ljudi, jeeeej. Oni čak ne bi niko ni skužio da je ovdje, da sam ovdje ja. On malo smara, malo dosađuje, kako god. Trihant, samo mi malo ovakvih zezat. Zaki ne bomo bili ovdje, ajmo mi prvo potrošiti vatromet pa onda. A to najbolje, znači kad igrate sami i ne snimate, odete ovdje i to se sakrite za uvijek. I tu. Idemo mi gore, ja sam luda svinja koja se pere gore. Ja sam luda svinja. Jako sam luda. Čekaj, mi ćemo biti ovo. Idemo mi s njim ovdje. Ne, da ja budem ovo, daj mi da ja to budem. Da, ja želim ovo biti. Daj. Zapravo bi i mogu. Dobro, idemo gore. Ajmo. Ovim huntersima ko da im se ne da ni tražit. Ali morate, brate. Ja ću vam se otkriti. Evo, možete mene gađati. Dobro. Di su oni? Tamo jedan. Oni će sad umriti. Bam. 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 Di su ova dva? Ja nemam pojma di su ova dva. Ba da su se isto negdje šakrila. Ovo je puno strijela, ljudi. Ja ovaj umro, ja mislim da je. Nope. Napisat ću. They are, oni su noobs. Tako. Dobro, di su ova 4 huntersa?
A, nema me zezat, idem ja bez zeze gađat, bam, bam. Idem ja dole. Nije zanimljivo ovako ovdje biti. Ako ste ovdje sad čuli nešto, nemoj ignorišite to. Gdje ste, a ja ću vam se otkriti. Evo, možete mene da me ubijate, evo mene ubijajte, evo mene, vidite mene. Ja sam isto ovdje najbolji. Brate, hakera, vidi ovo. Brate, kakav haker. Ovo nije uopće zabavno. Ovo nije zabavno nikako. Bam. 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 Ajmo malo ovo. Mijau. Mijau. Dobro, 300 se jedan je izašao. I čekaj, samo... Hajde, Hunter, idemo. Kako će ovo biti partija loša, joj. A, bio voda. A, ljudi. Joj, ajde, više glupi Hunteri. Mi smo pobjedili ovu. Yeah! Pobjeda! Hajde si! Ajmo. Idem se ja isto baciti u vodu. Yeah! Boom! Sad vidim kako pliva ova malo. Jeee! Pobjedili smo! GG! Idemo ljudi još jednu. Brže! Plavi! Brzo plavi! Idemo ljudi, još jedna partija! Kaj sam dobio? Jedan trash chest, super! Vidim koliko je trash chesta, imam 23. Dobro. Opet sam Hydras, to je super ljudi! Ajmo, malo baguje, sam da vidim nešto. Dobro. Čankovi 950, aha, dobro, evo ga. Jedan Hunters nije fair. But, jedan Hunters. Biće njih 4. Drugi. Sad ću ja naravno 3., 4. bit. Ovo je zašao. Nije. Evo. Pa nije fair, brate, jedan Hunter. Ljudi, eto, znači, to je bilo to za ovu epizodu. Evo, server shutdown. Hvala vam na gledanju, ovu epizodu ću staviti na YouTube da vidite, ne znam što se događa s Mineplexom. Stvarno server shutdown. Ljudi, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećoj. Ćao!